iyi ntambara Iran ihanganyemo na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran yakomeje kujya irasa ibihugu bituranye nayo byo muri Aziya cyangwa se muri Moyen-Orient, mu burasirazuba bwo hagati bwa Aziya, haba muri za Katari, za Kuwait, za Arabia Saudite, ibyo bihugu n'ahandi hantu hari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero Iran kubikora ntabwo ari uko yanze ibi bihugu, cyane ko yanatangaje ko ibi bihugu ari abavandimwe, ariko ko iri kurasa aho umwanzi afite ibirindiro, ko atari bo ubwabo iri kurasa, kandi koko iragenda ikarasa ahari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ifite inyungu, aho ifite ibikorwa remezo yashize, ariko ntabwo irasa ahandi hantu ngo irasa abaturage. Oya, ntabwo ari byo. Rero twakwibaza impamvu Iran irasa ibi bihugu byo mu kigobe ni iyihe? Hari impamvu ya nyayo ibindi bihugu nabyo biba bishobora kuba byabikora, ntabwo ari ukuvuga ngo ni Iran gusa yabikora. Iyi strategy rero ikaba bayita indirect targeting, kubera yuko ubundi kurasa muri Amerika Iran ntabwo yarasayo kuko ni kure cyane. Iyi rero indirect targeting cyangwa se kurasa aho umwanzi akorera aho kumurasa ubwe, ibi ngibi mu by'igisirikare ni ihame rikomeye ryitwa indirect warfare. Ibi bikaba bivuze ko aho kurasa umwanzi wawe mu gihugu cye, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa muri Israel, umurasa aho afite inyungu zikomeye, aricyo ziriya za strategic asset. Rero ibihugu nka Arabia Saudite, Qatar, Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bifite US military base cyangwa se ibirindiro bya gisirikari biri muri ibyo bihugu indani. Noneho ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye bya Amerika nabo bafatanya, Iran yahisemo kubibona nka forward operating platform za USA. Ubwo rero niyo mpamvu iyi ntambara nk'uko abantu batekerezaga ngo izamara igihe gitoya, ntabwo bishoboka, kiretse Iran y'ubwayo yemeye kuganira, ikamanika amaboko ikavuga iti twebwe turashaka kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Iran y'ubwayo yamaze kuvuga yuko itazigera iganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko n'ubundi bayirashe basanzwe bari mu biganiro. Bavuga ko rero baramutse baganiye na Amerika kwaba ari ugukomeza kwemera uburyarya bwayo, cyane ko n'ubundi yabarashe bari mu biganiro. Rero Iran iyo yaravuze iti niba tudashobora kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turayirasa aho iri gukorera. Noneho hari ikindi, energy warfare. Energy warfare ni intambara y'ubukungu ishingiye kuri peteroli na gazi. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye cyane muri iyi ntambara. Aka karere ko mu bigobe karimo ibi bihugu twavuze haruguru bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, za Katari, za Arabia Saudite, za Kuwait, ibi bihugu aka karere ubwako ni nk'umutima w'isi ku bijyanye na peteroli na gazi. Rero Iran kurasa ahangaha by'ubwabyo bihita bigabanya ingano ya peteroli na gazi bijya ku isi, kuko ahanini peteroli ikoreshwa ku isi, nubwo wenda no muri Afurika ivayo nka za Libya, muri Afurika y'Amajyaruguru ndetse ariko cyane cyane ahantu ituruka ni muri Aziya yo hagati, muri ibihugu birimo intambara. Rero Iran kuba yarasa hariya hantu ni by'ubwabyo bigateza izamuka ry'ibiciro bya peteroli. Ibi byonyine bishyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri pressure, haba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye muri Aziya ndetse n'iby'i Burayi. Rero iyi ngiyi ikaba yitwa economic warfare. Impamvu rero ibi ngibi ari ingenzi, USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose bishingiye kuri iyi peteroli na gazi. Rero kuba byagira akantu gatoya kabyangiriza gusa, ibi ngibi bigira ingaruka ku isi yose. Rero iyi ni strategy ya Iran yakoresheje, iravuga iti nimudutera tuzangiza ibikorwa remezo byanyu, tuzangiza peteroli muzengurukana muyijyana ku isi mu bihugu bitandukanye. Ibi rero ni uburyo bwo gutuma ibihugu byinshi byinjira mu kibazo, bigashira pressure kuri Amerika, hanyuma bikayisaba guhagarika intambara, kuko niba babuze peteroli bakabura gazi,
murabona n'ubu ngubu umuhora wa Hormuz uracyafunze kandi niwo wanyuragamo ibi bintu byose. Ni ukuvuga ngo rero Irani kuba yarahafunze ibihugu byabonaga iyi peteroli na gazi ubwabyo byahise bishyira Amerika kuri pressure, kuko ibihugu niba biri kuyibura murumva ko ubwabyo bishobora gutangira kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziti wahagaritse iyi ntambara ko iri kutubangamira. Kandi ibihugu byinshi byanze kwinjira muri iyi ntambara, niyo byaba biri kuyirwana bifatanyije na Amerika byaba ari mu buryo bw'ibanga, kuko ibihugu bizwi biri kurwana iyi ntambara ni Isirayeli ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho bakarwanya Irani nayo igafatanya na Hezbollah, hanyuma bikarwanya abangaba. Ariko ibindi bihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya ntabwo bivugwa yuko biri muri iyi ntambara, uretse ko nk'Uburusiya wenda bavuze kubera yuko byo bisanzwe bifitanye ubufatanye na Uburusiya busanzwe bifitanye ubufatanye bwa gisirikare na Irani, ariko ntabwo bwigeze bwinjiramo mu buryo buri direct. Bivugwa ko babafasha mu buryo bw'ubutasi ndetse no kubafasha kumenya aho bashobora kubafasha aho bashobora kurasa no kubamenyera amakuru y'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutanga. Ubwo rero hari ikindi Irani yakoze aricyo bita deterrence strategy, cyangwa se ni nko gutera ubwoba. Ahangaha ni ugutuma umwanzi atagutera kubera gutinya ingaruka z'ibintu bishobora kuzakubaho. Irani rero yabikoze mu buryo bubiri. Icya mbere ni ukurasa kure, igakoresha drone igakwirakwiza atake mu buryo butandukanye. Iravuga ngo dufite ubushobozi bwo kugera aho ariho hose dushaka. Noneho irongera ikora deterrence y'akarere, ku buryo Irani yarashe mu bihugu byinshi bishobora gutuma intambara iba nini, cyangwa se intambara ikaba yakwaguka igafata akarere. Ibi ngibi Irani hari abantu babifashe nko gushoza intambara cyangwa se kwiyenza, ariko ibi ngibi Irani yabikoze ibizi, kuko iyi ntambara bivugwa ko imaze imyaka 20 yitegura kurasa mu ibi bihugu. Rero ibihugu bishobora guhita byinjira mu ntambara kandi bigatinye, kuko uretse Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho muri kariya karere nta kindi gihugu gishobora guhangara kurasa Irani, kuko barabizi neza ko Irani yahita ibatwika. Ubwo rero yaravuze ngo nimudutera, ubundi ibi ngibi icyo biba bigamije ni ukuvuga ngo nimudutera ntituzarwana twenyine, ahubwo akarere kose kazasha. Noneho ikindi ni battlefield expansion. Iyi battlefield expansion twabyita nko gukwirakwiza intambara ahantu henshi ishobora kubera. Rero hari igitekerezo cy'ingenzi iki cya battlefield. Impamvu yacyo ni nko kugora umwanzi, ukamutera gutatanya ingufu, kuko niba irasa ukumva yarasiye mu bihugu 5 icyarimwe, aho hose bagomba kuba bafite biriya bisasu by'ubwirinzi bisama ibindi bisasu bya interceptive. Biriya rero uko gikora niko kigenda gitakaza ingufu, kandi noneho uko bagenda barasa byinshi ahantu hatandukanye, aho hose kubirinda ntabwo bishoboka. Ubwo rero ibi bituma umwanzi atatanya ingufu. Niyo mpamvu Irani nubwo idafite ingufu nyinshi, ariko iri kurwana intambara y'ubwenge, kandi abayishyigikiye bari kubona yuko ibintu iri gukora bifite agaciro. Rero niba intambara nk'ubu ngubu kibaye intambara yabereye muri Isirayeli gusa, inkubu Irani ikarwana na Isirayeli, intambara yari kuba yoroshye. Cyangwa se bakarasa muri Irani nayo ikarasa Isirayeli, ntabwo byari kugorana. N'igihe ubu ngubu biba yarayitsinzwe, ariko Irani yo ibyo kurasa muri Isirayeli nta nubwo ari byo yafokasinzeho cyane. Yafokasinze ku kurasa ibihugu bituranye nayo, ahantu hose Amerika ikura ingufu zo kuyirasa. Murumva rero ko Irani yo ishaka ko USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira front nyinshi, Isirayeli hakabayo front, noneho mu kigobe hakabayo na front, noneho no mu nyanja hakabamo front.
rero ikindi ibihugu ibi bihugu bituranye, ibihugu byo mu kigobe nabyo ubwabyo Iran yabifashe nka support system ya USA. ni ukuvuga ngo niba hari ibirindiro bifasha Amerika kurasa muri Iran, byo ubwabyo ni nk'abaterankunga b'iyi ntambara, nubwo atari bo bari kurwana na Iran ariko bafasha Amerika mu buryo butandukanye, cyane cyane kuba hariyo ibi bya twahoze tuvuga military base, logistic ndetse na intelligence, ubutasi bwinshi niho buba bukorera. Rero ubwo ngubwo Iran yo ikintu yakoze mu gisirikare babyita legitimate secondary target. Rero twakwibaza impamvu, kandi buri wese arabyibaza, ariko nabyo biba bifite igisobanuro. Kubera iki Iran irasiba ibihugu ariko byo bikaba bitayisubiza? Iki ni ikibazo buri wese aba agomba kwibaza, kuko urumva ntabwo kumva muzarebe ibi bihugu nk'ibi ngibi byo muri Afurika, iyo barashe mu gihugu cyawe tayari unashaka wahita udekarara intambara, kuko kwirwanaho ni ibintu byemewe cyane iyo bakurashe. Ariko ibi bihugu byo, izi za Katari, za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, n'ibi bihugu bindi twahoze tuvuga za Arabia Saudite, za Kuwait, ibi byanze gusubiza Iran nubwo irasayo. Impamvu rero byanze kurasayo ni iyi, ni ugutinya ko byabyara intambara y'akarere. Nicyo kintu cya mbere cyatumye batinya gusubiza Iran, kuko Iran yo uko byagenda kose kuba yagira donc yarasayo yo baba bumva ntacyo bibatwaye, kuko nicyo kintu cya mbere gikomeye kuba byabyara intambara y'akarere. Ariko Iran yo ntabwo ibitinya. Noneho Saudi Arabia cyangwa se United Emirates baramutse basubije bakarasa Iran yahita ibasubiza kurushaho, noneho igahita ibarasa birenze, bikaba full scale regional war. Ibi bikaba bishobora guteza gusenyuka k'ubukungu, peteroli ikaba yahagarara ntiyongere gutambuka, ubukungu bw'isi yose bugahita busenyuka. Noneho kandi ibi bihugu ahanini bishingiye ku mazi, ku bukerarugendo no kuri peteroli, ubukungu bwabo. Rero mu gihe habereyemo intambara, nta muntu wakongera gutemberera muri biriya bihugu kandi azi ko ari intambara. Peteroli ntishobora gutambuka ngo bayicuruze, gazi ntishobora gutambuka. Noneho ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi ni amazi. Amazi, buriya amazi bakoresha donc aturuka mu nyanja, ni amazi y'inyanja bayungurura barangiza bakayesapurayinga mu baturage. Ibaze rero igihe amazi yabuze ni ikibazo, niko gutsindwa kwa mbere, kuko n'aba basirikare baba bari ku rugamba bakenera amazi. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu ibi bihugu bitinya kuba byasubiza kurwana na Iran. Noneho ikindi, iyi ntambara tubonye yuko ishobora kuba yasenya izi pipelines. Pipelines ni izi nzira nyine zinyuramo peteroli n'amatiyo anyuzwa, baba barubatse anyuzwamo peteroli, akanyuramo amavuta, gazi ndetse n'izindi nzira z'ubucuruzi. Ubwo rero ibi ngibi bishobora gutuma amafaranga yabo ahagarara mu kanya gatoya, ntibongere gukora ku faranga bitewe n'iyi ntambara. Niyo mpamvu bahitamo kwihangana aho kugira ngo bangize ibyo bafite. Noneho ikindi, security dependence kuri USA buriya ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ibihugu bifite US military base. US military base twavuze ko ari ibirindiro by'abanyamerika bya gisirikare. Noneho aya masezerano y'umutekano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayagiranye kubera yuko bafite ibirindiro byabo aho ngaho, ariko bo ntabwo bashobora kuvuga ngo nabo bararasa kubera yuko baba bishoye mu ntambara. Nuko reka Amerika igakora ibyo ishaka kubera yuko nayo masezerano baba bayafitanye, ariko bibeshe bakarasa bikagaragara ko aribo barashe, namwe murumva icyakurikiraho. Rero nubwo bari muri security umbrella cyangwa se mu mutaka, bitwikiriye umutaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ifite ubushobozi bukomeye, kandi Iran ifite ballistic missile. Izi misile ballistic rero Iran zifite ku bwinshi, nuko wenda ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari igihugu cy'igihangange ku isi, na Israel nayo ikaba ari igihugu cy'igihangange ku ntambara, ariko ubundi Iran
ifite ibikoresho byinshi bya gisirikare, izi misile balisitike irazifite ku bwinshi, ifite drone ndetse ifite n'amato akomeye hariya mu Kigobe niyo ya mbere, niyo mpamvu ibyo bihugu bitapfa kuyisukira. Rero ntabwo ibi bihugu bifite experience nini nk'iya Iran mu bijyanye n'intambara, rero gusubiza Iran bishobora kubashyira mu kaga kurushaho. Noneho ikindi gituma badasubiza ni diplomatic ni strategy ya diplomasi, kubera yuko bo bahisemo ibiganiro aho kurwana. Ibihugu nka Qatar bizwiho mediation cyangwa se ubuhuza na negotiation, mujya mubyumva n'iyi ntambara ya M23 ihanganyemo na leta ya Congo, muzi yuko bari kuganirana n'ubu baracyafitanye ibiganiro i Doha muri Qatar, nibo bari kubahuza. Iki gihugu rero nta nubwo ari bo ba mbere gihuje, gisanzwe kizwiho ibintu by'ubuhuza. Niyo mpamvu mu rwego rwo gushaka igisubizo ntabwo bashobora kurwanya Iran. Niyo mpamvu bo icyo bakora ni gutegereza bakareba igihe gikwiriye. Noneho ntabwo ubundi muri geopolitike bavuga ko ntabwo ari ngombwa buri gihe ngo umuntu ukurasheho uhite umusubiza. Muri geopolitike niko bavuga, ntabwo ari byiza umuntu ukurashe wese uhite umusubiza, kuko ashobora kukurasa afite impamvu nyinshi zitumye akurasa. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwitonda, kuko hari n'ushobora kukurasa ari dufata urugero wenda nk'umwanzi wawe uri muri icyo gihugu ubusanzwe atari umwanzi, ariko nk'umuntu ushaka gushoza intambara ngo murwane bitewe n'inyungu abifitemo, akaba ashobora kurasa nka misile mu gihugu cyawe. Yagerayo rero bigahita bigaragara yuko yakurashe aricyo bashakaga, nawe ugahita urwana. Reka dufate urugero nko muri Koreya ya ruguru, bari kubiteramo urwenya cyane mw'iyi minsi kuri perezida wa Koreya ya ruguru Kim Jong Un, ngo buri gihe bari kuribwa yibaza ati hagira wenda umuntu urasa n'akamisire gatoya kakagwa hano iwanjye nkakwereka utuntu nikorera. Urumva nyine nubwo wenda bishobora kuba ari urwenya, kuko nta gitangazamakuru kigaragaza ko yabivuze, ni urwenya abantu babatera bavuga bati ari kuvuga ngo ibi bimisire byose ntunze bizagenda bite, kuko ndi kumva nshaka kurwana iyi ntambara ngo ndase Amerika. Ariko nyine ibi ngibi nta hantu hagaragara yabivuze, ni urwenya abantu babatera ariko kuri gushira mu biganiro. Rero umuntu ashobora kurasa iwawe atari igihugu kikurashe, ahubwo ari umuntu ushaka kuharasa kugira ngo nawe winjire mu ntambara maze akarere gasha. Niyo mpamvu aba bantu baba byitondera cyane, aba bantu ni abahanga. Kuba umuntu yakurasa ntabwo bivuze ngo uhite umusubiza. Rero iyi ntambara ntabwo ari Iran hamwe n'ibihugu byo mu Kigobe, oya, ahubwo ni Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel, ariko intambara ikaba iri kubera muri aka karere. Rero ibi bihugu byo bikoresha diplomasi bikirinda escalation, hanyuma zikishingikiriza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ibyabaye kuri ubu ngubu, hari amakuru aherutse gutangazwa mu minsi yashize, bagendaga babeshya ngo Netanyahu yishwe, ariko ibi ngibi byari ibihuha. Ni inkuru zari zarakwirakwijwe n'itangazamakuru bishyigikiye Iran, zivuga ko ashobora kuba yarishwe cyangwa yarakomeretse, ariko izi nkuru nta bimenyetso zigeze zitanga, nta foto yemewe, nta tangazo riri official. Noneho ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe amafoto, amavideo bavuga ko yapfuye, nyamara byagaragaye ko byinshi yaba ayo mafoto yari AI generated cyangwa se fake image. Ni ukuvuga ngo rero Netanyahu yakomeje kugaragara mu ruhame, mu matangazo ya leta, ndetse nyuma yaho hari n'ibiganiro yagiye agaragaramo ari avuguruza ibyagiye bivugwa. Ibyavuzwe ko Iran yishe Netanyahu rero zari propaganda, ntago byari ukuri, ahubwo byari misinformation mu biri ziriya ziba mu gihe cy'intambara. Mu ntambara nk'izi buri ruhande rukoresha amakuru amenshi y'ibihuha kugira ngo rutere ubwoba cyangwa rucange umwanzi, ruyobya abantu. Nibyo byitwa information warfare. Rero izi nkuru z'ibihuha ni amakuru yahimbwe akwirakwizwa mu rwego rw'intambara. Rero ibyo kuba yarapfuye byo ntabwo yapfuye, ariho
aracyari gupanga intambara, aracyayoboye Isirayeli, ntaho yagiye. Ikindi twavuga kuri iyi ntambara, ibindi bihugu bitari mu iyi ntambara hari ukuntu bihagaze. Dukurikije amakuru agenda acaracara ku mbuga zitandukanye, ku bitangazamakuru bitandukanye, Uburusiya bushyigikiye Irani nk'uko twabivuze, ariko ni mu buryo butaziguye, kubera yuko Uburusiya na Irani basanzwe bafatanya mu bya gisirikare. Urugero nko muri Siriya, Uburusiya na Irani basanzwe bafatanya mu bya gisirikare, noneho bakaba bose, yaba Uburusiya yaba na Irani, ikintu bahuriyeho kinatuma bafatanya ni ukurwanya influence ye cyangwa se icengezamatwara rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kariya gace. Noneho Uburusiya bwo icyo buri gukora ni ugutanga amakuru y'ubutasi, noneho bagatanga ubufatanye mu bya gisirikare, hanyuma bagashyigikira Irani mu buryo bwa diplomasi. Ariko nanone Uburusiya bukaba butifuza kwinjira muri iyi ntambara ku mugaragaro, kuko bafite n'iyindi ntambara bari kurwana n'ibindi bibazo by'ubukungu. Intambara ya Ukraine, murabizi yuko bari baravuze ko bazafata Ukraine mu gihe gitoya, ariko murabona intambara igihe yatangiriye 2021 kugeza n'ubu ngubu bakiyirwana. Intambara rero ntabwo ari ikintu ushobora kwinjiramo ngo wizere ngo urahita ukirangiza ako kanya, kuko zishobora kugenda zifata ahantu hatandukanye, ibibazo hakaziramo impamvu zitandukanye zituma intambara itarangira vuba. Rero Uburusiya buri ku ruhande rwa Irani, ariko bukoresha strategy ya diplomasi, noneho no kujya mu ntambara mu buryo buteruye, bakabafasha mu buryo bw'ubutasi. Donc ni support without direct war. Noneho ikindi nko ku Bushinwa bwo bukoresha neutral strategy. Impamvu Ubushinwa bukenera peteroli ya hariya muri kariya gace, ntabwo rero bwapfa guhita bwinjira mu ntambara, kuko bukeneye peteroli yo mu burasirazuba bwo hagati. Noneho Ubushinwa bufite ubucuruzi bukomeye muri ibi bihugu, yaba Irani ndetse n'ibihugu twahoze tubona za Kuwait, za Arabia Saudite, za Qatar, za Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibihugu byose bikorana n'Ubushinwa mu bucuruzi bwa peteroli. Ubushinwa bwo rero icyo buri gukora muri iki gihe ni uguhamagarira ibi bihugu byose kureka intambara, hanyuma bukirinda gufata uruhande rumwe ku mugaragaro, bugakomeza ubucuruzi bucece na Irani. Ariko mu by'ukuri Ubushinwa ntabwo bwifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kugira influence muri kariya gace ka Middle East, kubera yuko yaba Ubushinwa ni umwanzi wa Amerika birazwi, yaba Uburusiya ni umwanzi wa Amerika birazwi. Ariko Ubushinwa nyine nabwo bwahisemo kujya hagati. Ariko buriya Irani iramutse itsinzwe, Ubushinwa bwaba buhombye kimwe n'uko Uburusiya bwabohombye. Ni nayo mpamvu kuba Irani itagwa ngo burundu ngo itsindwe burundu, Abashinwa babifitemo inyungu. Niyo mpamvu bagomba gukora ibishoboka byose ntibinjire mu ntambara, ariko bakayirwanaho. Hanyuma Koreya ya Ruguru yo rero ni umufatanyabikorwa wa hafi wa Irani mu bya gisirikare. Ibihugu rero byombi bihangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bugaragara, buri direct, bwo ntabyo kwihishira. Yaba Koreya ya Ruguru, yaba na Koreya, yaba na Irani, ibihugu byombi ni umwanzi wa Amerika ku buryo bweruye buzwi. Bafite amateka akomeye, bafatanya mu bya gisirikari, mu gukora misile n'izindi ntwaro. Rero Koreya ya Ruguru yo ibyo ishobora no kubikora n'ubu ngubu mu buryo bw'ibanga, n'ubwo itabikora mu buryo bugaragara. Ishobora kubitanga misile, uburyo bwo gukora misile ntizibahe, ariko ikabigisha gukora misile, ikabafasha muri tactique militaire, ndetse no gushyigikira Irani mu magambo cyangwa se mu buryo buri politiki. Ikabashyigikira, ikababwira iti mukubita umwanzi mugire gute, ibyo nabyo ikaba yabikora. Ariko ubushobozi bwayo ku rwego mpuzamahanga buri hasi, ntabwo ishobora guhindura cyane icyerekezo cy'intambara. Irani nubwo ifite
intwaro zikomeye, inafite ziriya ntwaro za nucleaire, niyo mpamvu Amerika idashobora kuyitera. Izi ntwaro z'uburozi, izi ngizi Irani intuza Koreya ya ruguru irazifite, ariko ntabwo muri politiki ijambo ryayo ntabwo rigera kure, kuko ibitangazamakuru mpuzamahanga cyane cyane byo mu burengerazuba ntabwo bishobora kuvuga neza Irani, kandi iri tangazamakuru niryo ryumvikana cyane ku isi. Muzumve ibinyamakuru bya za CNN, za France 24, wenda na Al Jazeera ubwayo. Al Jazeera ni y'abanyakatari, ariko ahanini yumvikana n'ibihugu byo mu burengerazuba. Niyo mpamvu Koreya ya ruguru ntabwo ishobora kuvuga ijambo riri politiki ngo rigere kure, bayitinya kubera kiriya gisirikare cyayo, nta kindi. Rero Koreya ya ruguru ni inshuti ya Irani, ariko contribution yayo iri ku rwego rutoya ugereranyije n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Rero ibi bihugu bitatu ntabwo biri mu ntambara mu buryo buri direct, ariko byose bifite inyungu zo kugabanya imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isi. Noneho structure y'intambara iri kuba muri Irani, ni ukuvuga ngo iri gufashwa n'ibi bihugu bitatu mu buryo bwihishe, noneho igafashwa na Hezbollah, uriya mutwe uri muri Liban. Hanyuma noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli nabo bakaba bari gufashwa n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba, ariko nabyo mu buryo bw'ibanga. Rero nubwo iyi ntambara isa n'iri hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu by'ukuri ni ihangana ry'ibihangange ku isi, aho ibihugu bikomeye bikoresha strategy zo kurwanya, haba mu buryo buri militaire, haba mu buryo buri economique, hose aho kugira ngo binjire mu ntambara ku mugaragaro. Rero nibyo twaba tuvuze ku iyi ntambara muri makeya. Ibindi tuzagenda dukomeza tubivugaho uko akanya kabonetse. Mukomeze mudukunde, mukande subscribe, mudutere inkunga, mujye muri comment, mwandike muri comment mutubwire uko mwumvise ikiganiro, uko mubona iyi ntambara. Hanyuma kande like ku iyi video, unayisangize bagenzi bawe. Murakoze, mugire umunsi mwiza.